MC wa wodi ya Magumoni Kithinji Savea na ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni bonekete kumatia mpatho ciao pobumanĩtie na barabara ireri wodi-inĩ ya Magumoni ĩrĩa ĩthũki muno. MC Kithinji akiuga ni ngavana ati kwenda kumithithia ugite ĩci nĩ njĩra ya Njuki kumuthukiria riitwa na kuonania mbite nthuku kiria antu bawe baria atongeretie wodi-inĩ, wakiongera thina yumanĩtie nawe kugwata mbaru mubunge Patrick Munene ni migambo igwati mbaru ni MCA bangi Bario Joseph Njeru anitambae na mubunge Patrick Munene uria witikirite wirane bwa kuthangikira barabara ya Usamungashima katwecho na njira ndiku. Muchemanio wa kuraitha itangire imbere roji rwa murandi wa Kebigani wadi ya Magumoni ugarukite gwa gichiacha ara MCA wa wadi enu Kithinji Savea ameneretie gavana Muthomi Njuki ikira akuga na tejaniritie barabara ya kuma Njuri kuthi Kebigani ikathuka buru. Kithinji arugana nenkanirite proposal ya kunenkanira barabara ino ithondekagwa ikambuni ya umenyeri bwa majani ya KTDA ende obichi ya gavana ya Bingo Ntobobu Buru kenda aonekana ataka atakuruta wira. Bantu mawero ti factory ni manenkanirite kiragita manenkanira maguta maugite kigionga makoria ni manenkerwe tipa county government igwatane na tipa cia wero ti factory ni kera muze muthondekerwe barabara achokire era masavia make maruta wira gwake Kebigani kuthie kuthima barabara yenu nondu mwathima barabara yenu ni Kithinji ukoneka riu narigwa endere kwaberithia andu ma Kebiga kwaberithia andu ma Njuri na ende akura wachire warungama bare ni muzi bamwarungie nawe. Ariuga gwe na arutire wira yake ya ukurukia budget kenda thirikari ya county itumira mbia inu kiri mirandi teno untu brabo wetu mbaru ni MC Barabangi. Hiyo wero wakwa ni narutire wero nu ongene gavana Muthomi Njuki oburi kuthondeka barabara ereko eno nekureka kwenjo ndegwe ni mwereto mwandamane kiumia kithiru lakini mutikandamane mwerekerete kwa Kithinji nontu Kithinji wero ina gitire atia ni anenkanire barabara Kithinji wero Kithinji ni gukurukiria gavana wero kuthondeka ki Kithinji na ni twakurukirie ndegwe Kithinji akipinga budget ni twakurukirie budget ya kuthondeka barabara Kithinji proposal nga second ni taka third nyamu ya kuruka ende ara kuruta wira Njuki gavana wetu athurwe guku na more than 80% woto na kura taini ogwa na ukiwa kamera na Kithinji ara kamera geba kamera kwa aka Njuki na gitu kuruta wira guku nontu na athurwe guntu kuriku. Ariuga ichiacha mirandi ya wadi yake yambirite wikirwa nuntu bwake kugwata mbaru mubunge wa gichigo ya Chukaigamba Ng'ombe Patrick Munene kiri kweja na mwerekera wa gichiacha kiri aringi kura bagichigo yake ya Chukaigamba Ng'ombe. Nataka support Patrick Munene ne kingi ni musupporta kanundu nake na kuruta wira sawa sawa na maundu ma monde mundu mwe twagira ni maundu ma fake na naugire mheshimiwa Patrick nene mugwata njara auga negetikia MP akenda gwikara mimi ndamunga mkono angegaro kabiuga ne bwangabana no anabo tukavie nawe gantienda muthenya umura ngakorwa nthiite bungi gukora kwira nchamba ingi akurire aingi ocha wira uyu lakini watu gaka nikaumira tukaringa gaka kaumira tukaringa tugacoka tutigweta bo uru ara tutigire atutina muntu ungi ocha wathani tarwira andu amubandiritwe Magumoni eno ni muthiurukia miaka 5 mukiangaga anga kwina ma Alex anga kwina ma Kithinji na nindu amurabandirwe mutie na niyo mugukenera. Munene na peja nite wirane bwa kuthondeka barabara ino kenda etiga gutumirwa kuringa chiacha wana ntukwira mwarengete mitaro ndatumirwe nderwa njira nirengirwe mitaro lakini ndauriria ninenda gucha ntukwinure ndauriria nderwa atike mitaro ekwinjagwa no manu antu mara mandangirito merwa injani tubure ciangania na ugani nderu tawira toy lakini bura yalirwo munde ne antu akuru antu anyinyu atumia maria barabara enu ndamwakikishira antu metu wanekire makaunti nkamiocha wanare makaunti nengogetaja ninkomiocha. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.